Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka bakordor. Haji itu awak ni ke special session ina kaliang aktif komiti hatin wada ya iya kajing terpat lani kajing penapasnya na giliang gili gibuyong i QN ha kamtam ki krek muyong ma the use ke ina kaliang state government da ya lek ga open ya lani da chna ga ya ga MMDR Harai hadin ke tele yoi nagaliang ke sarkar India pediang ke ni bengo sim ya kan ikajing karpat Henry Iwan kam ke council hadin wada yoi ki bentah kat kam ke constitution ke penkubori i ke council apa aga secedel ke council to ke tri ke workshop dan ni ke open scam ya ke jinglong tri jinglong hok yang kibru hapo kini kisik jidel area. Tekan orang te I emile kibenta kiwayo hapo korupsian yang dari India wa ka central government ko kabor I ya kabor hak kini kisik jidel area wo pen kam gil ni pun krek kam gi kat kam kata ka hok yang ki. Tahalor kita ki kendon ina galiang ke council the one right de kan ke resolution yo pai ke sarkar India wala sebin ko apin ko nyau hawa I manikam kita diteri kendau kiwa emi ka hok upen em kam nani ko emi ka hok pun krek kam ya kita ki jing em ki mar po kendau nani ki jing long tri yang ki bulu halor ke kendau ke siap bar ke jing long tri yang ki upun krek kam ke jar jar ke deka jing em yang ki ko da I ki kelang ding nani ko I ki dagi patah. Kalau kita kena rim I nagaliang ka setiap komiti terdarai wo wan rakyat kini ke resolution bat kat ka memangkat te nagaliang kini ke resolution de trafika bat wa yang saka sungi wo place ka hadin de ka place tedau petipat ba badau penyo pi yari ko ka council da le gani bentawo o penjam la ne o pen orlong ye jin kwa yang ki pat ba yang ke reject yang I